Ke Central Executive Council jong Khasi Students Union minta kesni kalapin scam ye ki aku prangut ki nongkit kam thymmai jong seng KSU ke bahap hapok ke North Khasi Hills District da ke jing tu ban pin klan chushu ye ke jing shakri ye ke jat ben riu Khasi ban jan tiang usamla lambok starwell marngar ubadi president sengkmi jong Khasi Students Union ulapin tian smai ye kini ki nongkit kam ki thymmai jong seng ha ke jing don mang ki wi bat ki nong yalam jong KSU bat ki wi ki ken hon seng bhalang kumka FKGGP HNYF but RBYF hapo umsning auditorium hall. Hakani kasni la yo ru ban ai khus nam sa jingkan mau ye kinong yalam berim jangka unit lingba ka KSU North Khasi Hills District Unit. Kemudian nanti kedong kami boleh berkawai. Mangi suatu iban terha bersuatu jenis. Pati hoa di sini bahmat nam. Ikisam lagi bertedong di berkuat. Dari kami pang berjupersak sim nakasih. Apakah kalian sepanjang dah? Mencuba penting mau ya ke Ibrahim harus yang mengajarkan nyu apa kedang kecil ban persyak ya kan tiran. Anak kamu rumah untuk baca ni, kedang kecilnya kedut keram kecilnya kena nanti po nopo. Nak kalian juga sendiri lahir buat Shillong. Ipo yang ti orang tek ni beri usuk tukang lah kanlut ada besar video bersau surau. Ayah kendu nampong di bapak dengar ke kami pak don semua ke Papua. Bagilakan bagilaron semua bagilakan di bawah kaan bila persan dalam jangkanya. Umakaseng ke Papua dia kanduran berikan dia kahok pakai jenisnya. Ikan bagol kelenti tapi power jalur ikut keseng iklan yang tak kasut. Kaya kebahagiaan Papua kalau asam ban payat asam ban keno dah kumde berpuntai. Nak kalian juga ikut bilang Papua bila Shim kecil kecil. Orang kecil kita kecil kok hakmat kondisi hakmat KSU itu Papua. Pakai kebahagiaan hadir katu beresi lasang bagi lampak lah. Yang kinumilam bagi kot keseng bagi kinumilam untuk isi bila pendam dan bila kompromis. Ya keju kasih bila persang buat konventu yang presiden berubah yang besar ketua. Andai dinamut menjadi belum kena andai kan belum juga sen dari menuju 68 tiap 68 tan lalu. Apa kenal kerpang yang kena isu golong nama asal manki pawak yang kisi bagi don kam ya sekarang bagi kita kimar bang bagi lakata potuli islam wilayah menu kecak penduduk kayaknya wabdon takal tira milong bumi bagilong misran nomor kita don kisomna bajeng lupa banyadan ya Shillong pekerpang untuk hari berkacat dulu kau. Hapo jom kapune kepeti pada kami tempat. Kadang so bentuk api iwe para milam. Hoi kajian bak lenti bakla kajuki. Ni sotu ya kajian bakla. Kalau penolong imlang salam, kalau penolong kayu kesem.
Mereka di kamram jonga bajoki iki para la jong bagi tin namta berhenti ka pengai ta bajoki. Abang ipai syaka education ke pemerintah ngaso pada yang district ni penpau yang kajin kam bende yang kebahatam kajin dawa bajoki lembaga ikut memorandum lagi dorkas ibang lapha sa sarkar kajin dawa yang government college KSU dan menen lagi menen kali ni ki sedem bakasan apa usam ni perkat nomor ba hani apa joga district jogi ki samla ki wan pa na kayu gundom ba ki kiu hadu patata la da compete ya takum ka result joga SSLC but HSLC hari dum sinno la da ni pek ya college ko biang ka Shillong no ya ki ba ki update sharu Shillong balik kulit hoi ki babet ko biang ila balik kulit bit biang hapo Shillong la de shabar joka state ko juni hari la ni perkat pat ya kita kena samla kulit ki buan na kalungin bedok ki ba trang bakin yo ya ka jingnang di start kumuyo mga bakupi kalau mak yaki wat pembi tangayin badkiu badsiu ya kata ka bai kali joki Shillong college tada so benong bagi bermau neru kata ka ding dawa jogi ya ka government college papo riboy la kalau benong po la kalau po muslim la kalau po umroy la kalau po jirang ni kam baka sorka kan pai namtak samla puli ni di kan pai namtak samla puli lamar ke e bagi kam mata kinong yalam kimi na epak na kimi na jela juni ke officer kimi na jela juni mata lagi pet ya kene ka asam ni kader ni yang deploy ya kini IS officer kini ki IFS officer lamar jong ka jela habang ilay kundu yaki hapo jong ka office bagi somoki wat kene kasir kimnam dada kita diberi kiwan na baru jela bantu eta exam kiwanong ki IS officer apo ka jela jungi kumno kalau we jungi kitip ba ta kejuk ke komyai ke culture jungi apo ka jela apo district ka jungi kalau kumno kada maso banpai sekene ka puli ka puti kali duai mat ka ba district ka bu ba kablo merukame haba hi pai pa ya kai ka benta ka ba kum ka district kale ban